ekɔ so ewo bunu mantem ni mu na wo be kai say enfim pimiero ni aduonu mu ebra bato nyina kwawie ye na ene abato commission no ewo empotem wono mo ede to dwase Techiman South no wopanye wono na gire mu ma MPP amanyoko no na edin kunim Martin Jemensa kwase na edin kunim NDC ka se da bi wo mo ntia se sansa ba no wo mo hwemu pa NDC de wono gire mu ma wo mo no wono na kyese ewo se EC eka so wodin kunim na wo mo esoi no ewo nsam kwaya atwuma metwi koka ne kwakwa ne kowie se waji high court na NDC amanyoko no tebra sam na de koye sanse na wo mo wogidie no pa se wo mo nipa wasi wo manan no na din kunim na emu no enne kodwo na wachi high court no tena se na asam ne die no ne ho nkomo nyina no wode ba na wieye ekowie kira wo kire se MPP wo mo akandini a wono gye wo manamu wa baton pesu aso no Techiman South no wono an wode kunim eti de isi eyeye aba wo kenkan ye ebeka se MPP Mata Jemensa Kosa enya 49,682 wode din kunim NDC candidate no enya 49,205 no so eti ne ne nya sem kuma wanchi high court bra Facebook na behwe ye February fu mo se jubilation enije rekwafsoro bofom diasa enye ne da hoyi wo mu diasa ma wo manije ya ma ekwabi ache no na NDC amanyoko no de odi wo manim honom no Dr. Christopher Bayre na wono cheso no de akoso no bibia no betwa ebio na so waresemu pase 2024 abatwa wo mo besna de akobo ani no wono ebedin kunim Techiman South ye chinse wo de eto ye nsam twafo anim say more drug NDC. What you say more drug in my party. Nami extra muna. Yeah, Matthias say more biansu. Ezu efa ba jesa o yede. Yede o GDS say and then no masisi here. 2024 you be win elections every no. Yeah, you got to know so Abeka. No, Bia can come to you. Yeah, dear. I was at so it. Yeah, the Bia Openya wotene kan Dr. Christopher Bayre wono na 2020 no na wo ye candidates edima NDC Techiman South today wenti kwato say Mata Jemensa Kwasa nkwaso ne djuma na amania ye nua bema wiafia kenten ade free wo ba je say General Mosquito kwakwotu na atese judge ne tie dwom na wo kasa na no yesia pɛ moin na nya wo mo che say ye Asiedu nketobe wo bi ofa wayera na ka won twempo na sede ne nyina akɔ na wie ye sede Joshua Kambai wojina Dr. Bayre nchen asem ne ekoso wie ye wo ne party maker say wanye bi wo free hono mo ekɔ na ne yese bambɔ so de anya de keto ne ekro eye omayimu ene potem wo bambɔ nyina kopie mo wanchi high court ho we afia kente ma hae Petition aba una akopie mo court boy enkobo ba de sen breben na General Mosquito ekoye ene bambɔ ho nsem no yo bini aba said ya wadi kan ede enemy bia ene bra court no etras no na chese MPP empanifo NDC empanifo omunyina abetna court wa omutie da bia social for their mind ebego na eno ana ensem a na omuka no omubobo dia omukuti yeso bedie ya na nyinamu no judge no ekire mu se wo bu se NDC ni ene de asem no baaye ana owo ensem ahodo bebre na enso se de e so de ne ensem no ba no adansidie ene de ekeka ho no wantumi antete court no mu anto court no asomu nanti de atwa ne se yewura Martin Jemensa Kosa kwan a ofa so ye kan se wadi nkuru no court no etimi ngina kodwa emfiri eto no na bekoso aye mrase bedwanu no na ebra na oguso akenkan na ewuke General Mosquito wadi asem yachi every day one ebeti ele na waba wote fefefe na so aka beye bricket kakrabi ama judgment no abawiye no ene ehun se General Mosquito apie apeja ne mu kaka na obi ni se ebia oye ne hu ya aba but this is a baby of fire there obibia enim na se wohwe MPP afamu a owura Tamakmanu ana ono so odi party nanimu free militant ndoju ene ono de trance e ma bibia afoso a just the team ni chichi ade se court no se yewura Christopher Bayre no ma wode baye no engina so bia enim enti yewura Martin Jemensa Kosa ono ana adi enkunim ewo eye 2020 abato no semra se bedwani
ya what Techiman South about one. Now you Joshua Akamba, our no NDC national organizer. Actually, judgment now ban and how book as he said. Can you Christopher Bayer, one young £7 down court? If the Ananka Moja D can share good with Techimano, ever cost Ambrose, and this is a banner 2024 no eni HDBA ebeba omo ma dey enter na titi kwa bia no and this bedim kunim ama omo so atime agisa akoga nti mo bia anye bebe na emom ayade a omo mra nimfo no omo kwa kwaso ase na omo ye judgment no so mo principle mu na de ebesie bia so obema omo achitafo no aso ati na oba apipia from so ye wa matmanu ekrete said the judge at an assembly president, Moody Day one or no moon say, or Moody and Kunim. It is a judge I am more will be a monko as we view now a moon Madden. The MPP version of funding to my PEFRA or 2024 elections no emo. Ora Ibrahim Baba Bukari or no MPP, Bono is regional chairman. Or also say, said the Abana in India, a fake crown, MPP for Ukraine, amateur South in 2024. Omadim kudim amobia hu 2020 no abato no na emuda ho project emomombe a ekoso de dabe omo free wanchi a omaba beduru Techiman ye kan se wanchi eye bono region na Techiman South na 70 ya eye bono east region e dia fe na supporters nyina afri eye wanchi a omo de omani a Techiman omo mo betu mo be no echi omo amoso eko esie akwakọ hwehwe omo nkata emo so no omo do omo ani akyefia omo so eko hwehwe omo nkata we afia kenten moni adwuma akoso afo ani edi nsem na ti wote ne ka efiri ebono mantemu wode atudwa Wenti High Court wakasa wie enti Techiman South abato no ene ehu so oma hu general omo sa ka to nabro na chese otomuafo tena dwom aka de obeka wie wayera no maka so kwa ene hu ye braba be ma be ye bi wa me ni nyina o so onwa na di ekiranka adula ana ebia na emergency biba and therefore Baumia cannot fire anybody mutie Baumia he can share boy ya odini din eko ye announce video what did the vice president say or say conduct na ye show video no me ye no correct according to ono dia according to the video ne can dia and they ono the ojidi say that minister does not fit to hold that way office. He says that the past doesn't stop with him. In this all case say Baumia you are not thinking straight. Number 2, National Security Chairman and our boss Kandapa and you know any recruit to signing for appointment and termination letters. The person in that now we also will be to me no more be more because they're very important. We need to start killing these type of when if you talk to me solve near the better radio so near they make you unnecessary disaffection for the party. No, it's not